Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukraina haberleri bugün yanvarının 16-sı çarşamba günü. Ukraina Tış İşler Nazirligi episi Arbiy SRD nijdelerinin tez ve artsız azat etilüvi için Rusiyanın hareketlerini takbih etmege ve ona halkara baskını kuvvetleştirmege çağıruf etti. Bu haqda Tış İşler Nazirligi'nin beyatında yazıla qayd etili ki esir etilgen Ukraina nijdelerinin davası mevzusundaki mahkeme halkara humanitar hukukka zıt keli. Çünkü denizciler Arbiy esirler. Kiev Rusiyadan deral yaralanılgan denizcilerinin sağlığı hakkında hekimlerinin hulasasını vermege talap etti. Yanvarının 16-sında Moskvanın Lefortovo rayon mahkemesinde 2018 senesi noyabr ayında Rusya sınırcıları tarafından tutulgan episi 24 Ukraina denizcilerinin tevkif müddetini uzattı. Sonki 4 denizci hakkında karar bugün sabah alındı çünkü tunevin yetiştirilmedi. Yanvarının 15'inde ise 20 denizcinin tevkif müddeti uzattırıldı. Ukraynalıların davaları mevzusunda mahkeme oturuşu birden 3 zalda geçirildi. Rusya Federal Teleküsüzlük Hizmeti'nin talabından sebep oturuşlar kapalı tarzdaydı. Mahkemeciler advokatlarının her bir müracaatlarını riayet etti. Şu cümleden davalarını Cenk Mahkemesi'nde bakılıvu hakkında. Neticede episi 21 denizci aprelinin 24'üne kadar Taqiqat tevkifxanasında tutulacak. Da uçu Andrey Eder, Andrey Artemenko ve Vasily Soroka aprelin 26'sına kadar. Ukrayna denizcilerinin himayecileri tevkif vaktinin uzatılıf hakkında mahkeme kararını temiz edecek. Şu cümleden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bu hafta UA TV'ge esir denizcilerinin advokatlar gruppası rehberi Nikolay Polozov bildirdi. Noyabr'ın 25'inde Kiriç Boğazı yanında Rusya mahsus hizmetleri Odessa limanından azaq denizi boyu Mariupol limanına yol tutkan Ukrayna'nın Berdyansk ve Nikopol katerlerine ve yanı kapı reyd bukserine ucum etip onlarını zapt etti. Moskva idaresi astındaki Akmezjet Mahkemesi 24 Ukrayna denizcisini 2 ayga tevkif etti. Ukraynalar esası sınır bozganlarında qabatlanılalar. Esir Arbiyler Moskvadaki taqiqat tevkifxanelerinde endi 1,5 ay devamında tutula. Episi 24 Ukrayna denizcisi özünü Arbiy esirler dep ilan etti. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Estoniya, Litvaniya ve Poloniya Tış İşler Nazirleri ile görüştü. Ular Ukraina denizcilerinin zapt etilüvini azaq ve Kara denizlerindeki vaziyetini muzakere ettiler. Esir Ukraina denizcilerini azat etmege zapt etilgen gemilerini geri kaytarmağa ve azaq ve Kara denizlerinde gemicilik serbestligini temin etmege talabının Rusya'ya halkara baskının kuvvetleştirilüvü hakkında konuştular. Ayrıca Petro Poroshenko Rusya'ya karşı Avrupa Birliği'nin yana azaq sanksiyalarının koyuluvu meselesinde faal iştirak etüvü için diplomatlarga minnetdarlık bildirdi. Харьков'de Словакия Cumhuriyeti'nin konsulluğu açıldı. Tedbirde Slovakya Cumhuriyeti Tış ve Avrupa İşleri Naziri Miroslav Lajçak ve Ukrayna Tış İşleri Naziri Pavlo Klimkin iştirak ettiler. Diplomatik vekiliyethane Harkiv vekiliyetinden meraklangan Slovak iş adamlarına yardım edecek. Şu cümleden prioritetler arasında Slovakya'da sanayi meydanlarının açılığı, gıda sanayisi, enerji teminatı leyhaları meselelerinde işbirlik. İşbirligimizni ileritmek kerekmiz. Ayni bu sebepten mында Харьков şehrinde konsulluk açmağa karar verdik. Bugün bu yerde konsulluk açılığı bu destene münasebetlerini kullanmak için unikal bir imkandır. Kirişim ve ilim sahalarında. Kiev'de Kırım işgalinin 5 yılı tahminler hakikat zorluklar adlı konferansiya olup geçti. Ekspertler öz gözetuvlerinin hesabatlarını takdim ettiler. Bu hesabatlarının mevzularından birisi Rusya'nın tarafından Kırım'ın askerileştirilüvü. Bunun ile konferansiya vaktinde ogumuzdaki sene için maksatlar açıklanıldı. Böyle maksatlardan birisi yarımada sakinlerinin malumat reintegrasiyası ve Kırım Tatar halkının Kırım'ın tamır halkı olarak
бірақ ақларының аятқа кечірілмесінің теминаты. Крым буде звільняти кримсько-татарський народ. Кырымны ишгалден кырым-татар халкы азат этежек. Кырым-татар халкы бу эснасын әрекет этережи кувети олажак. Бу 5 жылдан sonra yapılgan хуляса. Әлбетте devletнин иштирагы, дигер мемлекетлердин иштирагы иле yapılacak. Бу әлбетте аңлайышлы. Ама бу 5 жыл көстерди ки, Кырымның азат этилуви фаркаларга, дигер жимат тешкилатларга керек дегил. Илкевиля кырым-татар халкына керектір. Ми маємо зараз завдання. Шымды вазифемыз НАТО Авропа бірлігі азысы олмақ. Ве бу вазифені Украинаның эсас қанунында пекітмек. Да бір вазифе әлі да бар олған Қырым мұхтар жүмхуриетіні исля етмек. Украин девлеті теркібіне Қырымтар милли территориаль мұхтариет олмалы. Сейма бюсы Эдем Бекировға қол тұтмақ үшін флешмоб кечірілді. Қырым ешғалі 5 ел адлы конференция вақтында иштиракчилер Эдем Бекировны азат етмек язылы плакатларнен фоторесімлер чекті. Тедбірді оның омыр арқадашы Гульнара Бекирова да болунды. К большому сожалению, он до сих пор в коридоре. Языки ама о аля да коридорда ята, ода yok, алы фена. Шекерені өлчемек қаны талилге берді, она укол yapmak керек. Аяғы юқунчқа қарышы иләжілер берілді, оларны да yapmak керек. Анда ижі бір яқшы шей олмағаныны біле едім, НСС шымды сақ қалсын, өлмесін. Әлі еді яшлы Эдем Бекиров бірінші группаға көре сақат. Аяғы тызында нашығы табак ясыпаланды. Шекерведа бір қач дегер ағыр хасталығы бар. Декабрінің 12-сінде Эдем Бекиров қанунсыз суреті. Илхақ етілген Қырымға кірген вақытында Русияның махсус қызметлері тарафындан тұтылды. Қырымға 78 яшындаки анасына ве ақырабаларыны зерет етмек үшін ел тұтайды. Оселяве патлайджи моделлерінің сақлап тұтқанында алып барғанында қабатланыла. Январьның 10-да мәхкеме истинавшы киетіні рет етті ве Бекировны февральның 11-не қадар тәқиқат тәвқифханесінде қалдырылды. Январьның 15-де тәқиқат тәвқифханесінде тұтылған Қырым-татар фәлі Ақмежеттеке Симашка хастаханесіне тиби бақынув için кетірілді. Үрметлі сәрджілер бұ дақиқаға бұ сонки хабарымыз да дачо хабарларны сізлер UATV.ua сайтымызда оқой білесіңіз. UATV или олыңыз ұзынызны қор чалыңыз, сағықнен қалыңыз, көріш кенже.